yani o moderatör ve devamı belirli sen zaza و دمی یا ملت زازاد به ملت زازا sanki millet زازاش millet Kürt اوتره نمی programش خود سری ده program yanlış dinleyici işte kelime zazacağım sazımızdan neyip Rabbena Allah'ımızdan şimdi meleziri la es la astare mantuna ya gero ke gere sedayta babeta himen çerko he Abu Talib'zan he vam melek Kürt'e ku iruş Kur'an'ı fam nakin ayet ve hadise tercüz dikit ve Abu Talib ders kandine nahvi nizan yani az haklı olarak bizim haşiye seriye bu tabi bile nizanır. Yani ne evi Diyarbakır evi dilenci ne şey Muhammed'i mozu emele Muhammed'i mozu kero mozu gaymen ya tüy bir moza hingip rıntha ev biki bir moz yani tüy bir muziki ko mana jonga ve evce ko madgu yani ama yeki bedin لو أبو طالب حرمان يكتب إيرانيا فيلسوف كهري مثلا نحو صرف ومعاني ومنطق وهذا ملك تنتي دنا بقاعدة نحو ذا منطق واستعارة وبلاغة وبيان وبديع جيش تبدا نشاني عرفت عنيات يعني بنعمل دو جلدة شاركية سيجي هذا نحو سيدا ملا معدين وعشر كاي سيدا ملا إبراهيم أغداد كاي سيدا ملا عبد الرحمن الخندقي كاي سيدا درة كاي سيدا محمد صادق كاي سيدا ملا صدر الدين كاي دائما نور الله دهان يعني كذا أظن علومات زانبو من أوكي وانتبتو كيت بشار جرا بمن هو عبد السلام شك يك أغرياء يعني ما بيخرج عبد النصر بيقال من الأستاذين عبد السلام شادي وملا محمد النظام شك أمدي كرو مثلا نگو مرم نبی خواب آجه سر پشتا کتیبا مثلا که ترن چه رنچه نکرد او ایدی بیدن نم کتیبی مدار گیز به اوکا شو نخوز من هنیشان بدم 4-5 صحیفه و مزن من غلطی اون تب در قسط بیاد شتری حتی بنیتم yanlışa لالری Diyarbakır راست کن شرکت رئیس غازی وان کت جویدری تاب دبا Ankara و یادو تلفون مالکات کرن او رئیس فلان کس kocaman cimintiriye gazi mekrihi dibe bugüy ve digre ve hizmeti küfre da dakabati hizmeti zulme da dakabati avana tab Erbakan avtırinin muhteremtinin daha önce destekadayı selam ve selamu ala men itteba'al huda hidayete tabi onlara selam olsun